Ningkan segamai pi kapacun Japan karbila mena mai pen bangpo mai kang ni. KSA Bogojan District Committee atumpen lamklar kacipi. GGKSA Lapen Karbi Welfare Society atum angbong Guwahati Khana para veterinary patua klamlong football friendly match kepadupon. Kardom kani 7 birta thambang nili thare chesong teron numbirta ang tampet RJ Than. Bogojan Subdivision hanjang lang solong morning Arkoini Pai Criner Cap Arni Pen Kapadoji Ningkan se Karbila Mena Mai Kapachun Japan Pai Kuni ni Pai Inkora Trok Arni Dipurong Tang Karbila Met Ahempi along Bangpo Mai Padu Karbi Lameda Mai Amai Pu Suren Kramsa Chephem Pu Pen Kapado Bangpo Mai along hanjang lang so along morning Arkoi Criner Cap Arni Pen Inkorai si Arni An Kapadoji Ningkan se Lamet amai pi kapachunje apatha kachingwai aklong palidam ningkan segamai pialong pacheton pen karbi lamet amai pen low parchap mate pak inkoya kitab kapaklang Japan bangpo mai long kachingwai RD pidam ningkan segamai pi along kupipi ajai Mexi dojima labang solamta mayalong chingwai pon kongchun bang Kam Sing Han Sepen Mati Jong Krihini Arni Karbi Lamen Amai Pulapen Dun Mai Pu Ang Hoyapan Kilik Kapadojia Lamta Mayalong Pachini Hanjang lang so KSA mitanga sai hemlong pai kuni ni pai ingkora trok Arni analo porpai Cracia porpen mai ingnipon mai long KSA B Disia mai pu Raju Ingleng pen kachephem pho mai long mai ke pha lam te konchundang waisong terang pensi jailo aluhia man pen kachetong dun KSA BD sar Laichen Ingleng DM Renbang long kering tila pen KSA Bogojan District Committee klembang potup chetong dun Maya long kidam tang pinangarni malom KSA song kachethaga lampen Bogojan District Committee arlo long ta kahuri sayalam klang lo lapen inut banghini atum tamang husi kapre KSA long ludun lo setapini la somai ingni rablinsi kadokawe ahok pedalam chethan chepari si puthot KSA lamding road akeja along si ning si kengkami si mate eklai vet si dorap thubo pusi probining ti brigan teron Babu Singh Teron Waisong Rongpi Mira Bepi Tor Singh Timung Lapen Baburam Teron atum Chithansi Lamkar Chipi Ponlo Nilihin pen bangge dak Bogojan District KSA Bustami Chithaging Tumti lasi pini bangge medi Lapen Nilitum Central KSA Lamding Road Lapen dak Bogojan District kai ke camera pet protein jurmensi nilihin recommend pen camera penang ning si te climate nang tu Chithan pen sinili nidal so aputak bang lamkar speak la si Bogojan along ki KSA isivet si dolang lapen khaya phan hempre phan si chesong piponji pusi chirai theplo la si komane jongsi Bogojan District KSA phan ki priji asai ke klem pulote chesong ponji puta chirai ponsi mai misen pen pachunlo Bogojan pen kadni sa perangki anon tirang pen nang kapalya abirta Guwahati rong supi veterinary patua klamlong Khanapara along Paikuni ni Pai Inkora Trok Arni Greater Guwahati Karbi Student Association Lapen Karbi Welfare Society Guwahati Angbong Football Friendly Match Lapen Get Together kepadupon abirta Kat News Channel asai hemlong birta nangle GGKSA Lapen KWSA Angbong Football Friendly Match kepatu ponalong Dipu MLS sumrong hangta manpeng pen chitong don Lapen Guwahati rong supi long voreng avarsai keklem asai kia tumta chitong don rinti GGKSA aterang pen GGKSA mai putoram sing rong hang KWSG aterang pen MVI Joy Sing rong par atum pen si jalin ponlo kepatu ke chenge ping mate first half along GGKSA atum pen ball pum thom thap si chepahailo adun thu abeng mate second half along KWSG atum penta ball pum thom an thap thu si paching bar den lo kepajut si tiebreaker kepatu ponthulo setame ball pum pho tur den apita goal hinini ansi chethap unchon lo la so jok kaprek arnisi angdung kiti patu ponthu popusi pupu terang atum angbong kachingwai pado ponthu
Paikuni ni pai ingkora trok arni ada por pai Gracia por pen number 16 numati constituency arlo state plan atang ka pen on be arong la pen panjuri ka cheleng atawar black tuping apartment sika laksir kep rapo atang ka panong ponsi CM rong hang reading pet long e kisom Labang solong igi sompanalong EM Amar Singh Tiso MEC Ritesh Inghi Executive Engineer PWD Division Dok Mukapet Engineer Jafar Ali lapen pinangan ke theke dengan tum chetong don si labang so sailong RDP don lapen towar ka salam ke pamisen jia phanrong arot tum sitame chirok tok pen chilang dun rintinang ji polam the CM rong hang pen lam the jaipon Karbino Autonomous Council plan budget tan sikiteng pon lapen ke lasu afterward akan tekno ada kamano lapen tak nokela tung kelang don tuar mesen ma ke claim gedam atwal konsi metal ki pinai ma konsi chips ki pinai ma konsi halaka pihi gangi ma jang thu lage nokela tunta langdunan ji lapen cerap jetu dunan ji Anparta, Karbianglong Arat, Hembrek Akimang Article 244, Pachunwek Popola, the Clardak Penrat Atheno Than Pachuni Pontu. Secretary in charge Northeast. Ojoy Junol, Anno Tame, Unitum Waidak, Class 7, Thandor of a Unitum Fan, na permission and below, yeah, BGP Vansi, Autonomous Teta Vananko, Laven BGP Vansi. Autonomous Teta Hanama pe BJP tum se autonomous Teta long wek po lapen nang piwek po pusi atum ta lam chak nang pilo don mang letum lapen ke chief minister masih nuli temen appointment dame nang NP po pusi lam chak nang pilo Den Gao pen kat news apherang ke Robin B pen apirta Surihini aningkan pen amahang patheksi hamren along ajer dinglen pen radakam ke claim ke dam bom NGO Rural Area Development Society Paikuni ni pai inkora po arni Surihini rakretrok sipen krenar kap abaha annual general meeting kangni padopon pusi hamren kadni sa perangke hondor kropen birta nang pali Rural Area Development Society NGO Maipu Jaising Independent Mai Chipahenpu Ponsi Kivang Jilang Aningkana Baha Kupi Pisi ke Klem Ponji Mapura Kacitong Dunabang Pudoan Pen Kacing Ki Kacing Wai Patepon Labang Su NGO Penachok Kidam Tang Ningkan Krit Trok Angbo Ing Samjun Pensi Klem Dam Ponlo Alang Idum Rong Atokojo Kabochi Arat Along Sakili Klem Chipaduk Ponlo Rong Arat Tumapan Kitok Kilang Kethan Mai Thai Kidonang Jiaron Kethan Beng Pen Kachirap Aron Kethan Okpran Kachirai Komasiki Kethan Hai Hui Ki Klem Kedam Kimisan Theklong Si Kedam Tang Surihini Rekrep Phoninkan Government of Assam Pen Chief Minister's Best Community Action Award for Development Anong Ita Chipalong Dun Loposi Chini Dun Rong Arat Tumapan Asona Sonaski Kethan Son Thotsi Hamren Along Low Category Swe Jang Tumapan Ta Apor Pen NGO Sa Hemalong Hangsi Chokama Mo Kachipang Chua Bidi Kai Ke Sitame Kachathan Kachimum Padopon Bom Labang Som Mailong Kachatong Dun Low Category Swe Jang Tumapan NGO Along Dora Radapan Kam Kimi Klem Pira Methang Apanta Ali Kachipado Dunjia Pan Bidisar Abraham Teron Pen Than Paripon Pinikadius 7 na berta aban kalapan si Kangton Ponelo la ipom ta Kadius channel tumi thakme korang tu